aprangsi kado kabe tike news kelang arat do ana phansna me kurbang thupa jereklo tangte non birtang ton apen arjuk monik tha nili birta thanbang phurus tominglei katsa song tumpen prabjin pen pmjsy hemso ke tangte puthak che song ponji pusi nili toma pherang ke joni sonrong pipen birta nanglo PMAYG hemso ke tangte puthak katsa song tumpen katche song ponji phanchi sikpon dinglo lasonsi patumi 27 2021 anarlo apor malam longsok ang thumat is seloni along katsa lumbajong constituency committee second executive amai padopon pangso mai long katsa CNC amai phu samson ingti katsa CNC konchun bangrang sinateron katsa CNC klembang phula pen arisang ho tum chetong dun bangso second executive meeting along lumbajong CNC committee awa tum pen che parai pon si prabjin pen PMJSY ahem so ke tangte putha kache song ponji phan chisik pon dinglo to pini ladak lumbayong committee constituency committee pen ke cepati rupi pon labang suame pa pon lo labang suame long nili tum assembly katsa assembly committee tum hantame labang suame long nang kecitong dun je phang tum kachuning ri pedo ponsi nili tum labang suateng pen tum assembly committee atum sitame nili tum lembang photum Junior Secretary lapen administrative lapen Secretary Teron Sangho lapen nilitum wang rapet tum pina wang si lang litum long labang so kaching wai kaching sai long nilitum mang chitong dun lo asya lang litum labang so agenda ke pon pen nomor ke thom lapen nomor clear long abang ke alang litum labang so agenda pon si Central Committee atum phan claim nangji pu labang so proposal wan lo lasi ahok lo lumbayong constituency committee presiden ke hai Rajesh Teron alang litum la kemat ha pangching si ol karbiang long angkang pia long lapuson ke dukelak atuma phan government atum pen akirap hem amokha pilo lasi pinangan theklong lo ahok lo alang litum labang so agenda ke pom sitame churu reun churu nangji alang litum aphan Central Committee tom phan labang so alam nang ke jaidun lapen claim vek dangji punang ke pudun tamela tom phan churu reun pipot ma pulote ahok alam lo solang do karbiang lo ngarat atum sitame chini lapen theklong ahok lo housing for all Central Government BJP atum 2016 pen PMAY pusi lang tum lakapon lo amen lar pon lo JIAY adim PMAY PMAY loke rural pen alban apilo nasi pinangan atum abang cisong bom lo peklang bom lo blok atum aphansi akoy pichot titik je hemso ke tangte ahemso pipos government pen ke dukelak heme jangre atum phan panong si pilo bonta hok pet lamang ke theklong bang ke chini bang ke ladak ke chupanglim je gop officer atum engineer ground sevok lapen video atum antame alang latum langon pe memedet pen ajoksi lapuson non an sitame kikim kerang ke petang nang yadim alang latum ahok solang dokar bitum ta chini tangte lapen kim ke pina tum ta do lapen anam chopidat atim ta do la salang latum pini labang so alam ke chingwai ke to labang so resolution plia long number 4 along alang adak lumbajong constituency committee atum kachirai pon alam the chirai dat penili tum han labang so proposal bang deng pon vek nangji claim vek nangji athela ke karbiang long angkang pia phat lapen labang so mining ahin illegal mining ahin bang ke ahok lo jongsi labang so mining arlong punon sangti punon koila punon lapen lason si forest subject along hengpi punon jong si litum thurpak pen karbiang long kang pinilitum katsa hampang asong chot lapukali enang litum media tum pen lapen solang do karbia tum ning isidora labang so kichok che illegal mining amokha jong si aronre kipur aronre kipon aronre kijor along kham khe liputangte der dipin pen elitum karbiang long ma severe deji laposi nili tum si chisong nang ji polam chot takali council la tum phan sitame
labang so alam arju memedo lapen kache thang klong social media lapen BJP sarkar long lapen tim karbiang long anong kache thang klong forest board chairman pu alang like social media long ta kai ta che thang klong abang pu Richard Tokbi Duar Bagori MAC alang like forest board chairman lo lasi illegal mining thepik hitame alang liphan pinang ana ni pen theklong lo social media long ke kaita forest board chairman pu la sona kam claim pu ke forest board chairman bang ke social media long bang chi thang pik bon ta ni li tum phing long la bang so aron re pen ki phur aron re pen ki jor akoi la sang ti arlong la bang so ke kham khia long ani li tum theklong le la pen aron re pen karbiang long a theng pi ang tan ke dam alang li ke khang do ni li tum thek long le la se alang li ke social media la pen party along la pen council along la pen la tum tin kar biang long forest board chairman pu amen ka chi thang klong choda bang ke chok chi de ji la se la aron re pen ke phur ar long a sang ti a gravel a koi la amokha prabjin pen alang li long ar pudo alang li ta forest board chairman lo la se alang li sitame ke chilang nang ya subject binong la sini tum sodak pen alang le phanta tuning ripon lo la sila soni abang ke ni tum memorandum sitame council phan principal secretary phan na pen CM na phan sitame ni tum penong na kokpo la pen da soni son thoma nong abang ke CM ma methang mata pulo Kardom ini cepat bang bisa memimpin turun ki Kardom Niliman Bijoy lekte Hello everyone, Niliman ne बिल्कुल करा है इसी बेटा के में लुंगाजोंग यूथ टीम हिन पेनोन माकीजोंग दिसंबर 1 आनी इसी नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट पते पहुंची नाबां के फर्स्ट लुंगाजोंग इंटर विलेज लेवल Kapathu ponjia tim lagi Thiso ajur langkai jam di sama Lasi lumbajong hawar Kapathu ning ke hang Mati football ning ke hang ako ting Atu maphan Labang so tournament lo Kapathu dunjia fansi chuning dilo Kahayatum kilong ponzi mati winner prize lagi suring ko rapol lapen runners up tumabang suring ko polong pon igji non dak lुंगाजोंग angka malu ketu an rong tum amethang atim non nomor jasamet pet kaci sipon pen labang so tournament long cepat ini masih di pada cudi ni pono prize money pen danglok tournament detail copy mana ida phone number including venue location and contact dak dolap lapen lasi ning hang ajir pu jurpi do an tame jurpi to me patru istame gilang ning hang tum do an tame wai tha lanura pen na join tame penang tim mai doji kusin ni chelo Iltum abang so kapatu bong bersama lang cetulu si kini lapen lang dulu pulang te cetulu pulang te si football players atau aning kebat ya ni gerung iltum pondong ji atau aning pak alang itu ni aning sampai langsung sih iltum ada sports culture ada football ayo nana kacing kur ponji iltum awal side people sih matadam masih kata oleh cetong rapelonang to the first Lumajong Inter-Village Football Knockout Tournament. pathura penang nilige pathura ji Thank you. Dolamala Biodiversity Management Committee atum pen ripi langso waterfair kahumridam Handling Parlo Dolomari Sander long Ikiat Arang Tabuku family Tumalong Ram Dekhi Arong along going to Dolomura area to Kurilo ada Rupi Langso waterfall Pesong Sili Tumalona Pasun Tijima Penangakira Pitodun Arang Direction Tudun Pensilo Jadi tu akan sini anjak anang kali dun for anang ni for kedim anang anang dun akan itu maktobar naja idea na tudun anang ni pansuru per kilo tiranggi ani ta andu telang ni panang kira pun tu sini thelo akan te sini nang ni tu media hoy ken
Karbi Anglong Autonomous Council tumta sona khati tini ACF sar na kirap ton daki arang tumta na kirap ton ko Karbi Anglong Autonomous Council Dobar Bagui Local MSC Research of the adogabe rang tu team hantane ning keeper piglo lili tum lang so ripi lang so waterfalls long overhead adong arak tum na rang tum han ninga kong benchorosi ACF sar banta lili kadam pagi bangso alangso long ke bang ko apang sini tu nidai hoi hinkan kalau mak jelo de kata la bangso alangso ni di tak ini kita plan ini kita plan ke bang tapi ke dam ke bang kado kawi mane aktif tak ke bang mungkin dokter langsung ko tak nang de pilok ni Hokpe tilaru silang su ke hokpe pelada ram le kerong lo kalau tu alang tu aru silang su ke actually ke ini tu BMC Olamara BMC Biodiversity Management Committee kan ini pada jalan kacari kan sungai lo yang member kan mungkin ni dia member seperti yang member alang tu member tu lo ini tu ke ada ke ini pada isi tourism ko sistem aku di sustainable aku kini hasil yang itu anda ada uang yang disunda towar ini kami non ini pun karena saya natural sih katanya like unlike ekdom towar tu yang sektor benar anda ada kalau organisasi tu waktu tadi ini tu ada dua lapan tahun lagi kuah sistem lalu mungkin state government kan dia biodiversity lakinda wa बहुत चलता lakinda का है जो तमाम अंगने डाला है तमें lakinda तीन वालों lakinda नकरा भी तो आलाम lakinda kita ke langsung ke dua bagus yang kan nang di dia long dolan kalau soal link ke humri kami tanang dia planning dolan Odo, akhirnya udah ke ini tinggal non NGT kan dia totally along sanksi dia bongkar lo lalu pun itu tar dia sini kecil lo itu tentang panat tapi lah sopa pantai dia kan itu alternatif sustainable mana itu mengbong ke Jepang lagi kan tapi itu lah langsung kapal ke langan bom kadang itu rumah observasi apa langko langsung mendapat dia sistem itu tourism namanya itu take up akan termasuk council nanti present buka dia kesan itu mendak rongorak tapi lah luar baguri Jadi luar baguri lah ni andar lo itu kelah tu turun lagi apa like pulang so berani apa yang ada tak ini tu mudah komisi form lo jarum kita lah sistem itu mudah saya jarum kita dia sem tu aku mungkin lah lo tu berat itu alewan met ini banyak tu lo langsung tak ada kata sistem Pini eberta bangala pansi kang toniglo dome thakme kurwang thu